Başla. And heavyweight champions UFC and the world championship. Welcome to the night, ladies and gentlemen. Championship UFC. Urbat oyunlar tanımırcalar bizden korağa hoş geldinizler. Bugün bizde Elices Ermuştaş, Pankration UFC. Tarıkta kalıp turgan taymaçlardan biri oldu dep işenemiz. And heavyweight tonight in the world. Kırgızca söylüyor. Anı bize tanıştırıp edelim. Bugün Elices uğuşka gelgenler bolsa, sol tarafta Aynaş Ece 38 yaşta 43 kilogram. Jaş olsunda 200 taymaç ötkürgün, 99 knockout menen jengen, jana bir teknikалық knockout menen jengen. Anı bize 10 taraftan tanıştırıp edelim. Bu jakta olsa Şambet Mırza 48 yaşta 92 kilogram. Jaş olsunda 200 taymaç ötkürgün, 99 knockout'un utup kalgan, jana bir teknikалық knockout menen jengiliu ızaсын tartkan. Şambet bugün mınakey özgür görgөндөй bir ay murunку матчтан токмок жеп калган бүгүн матч реваншка келаптыр. Допингден сайынып алыптыр. Adı dayananlar. Ал эми Айнаштагы бүгүн аябай ушул күндү көптөн күткөн, колунда өзүнүн баягы аспабы бар экен. Бүгүн абдан сонун таймаш болот деп ишенебиз. Сволочь, ишек, акмак, алкаш десе. Ой, Айнаш эже дароо эле чабуулду баштады. Бүгін айлап кішіне тіге қоқан туамын отырып қалым үшін. Урматтуу кесиптеш, өзүң көргөндөй Шамбет мырза блок тосту, бул эми өзүнүн Коронный. Чоқым саға, ұқтың бу? Хук справа. Акмак. Тур бар жоғал көкен үйді. Хук слева. Ой, Ишсең үлгінгі чейін ұқтың бу? апперкот. Ой, жеңил нокдаунга түшүп калды. Биздин Шамбет эми ушул нокдаундан кантип турат болду экен көрөбүз. 1, 2, 3. Қатын! Мен керелді ішке істеп тұрдым, істеп. Ит жартан мұрат сені. Айттым го, Шамбет катуу даярданып келди деп. Мындай соккуну биздин Айнаш күткөн эмес, эми Айнаш кантип жооп берет болду экен, азыр барыбыз күбө болмокчубуз. Айтқан апам ұшы саға тибелі ғой деп. Қалыбек байкенің баласынан түйсен балаға. Ой, бұл деген запрещенный прием. Запрещенный прием. Бирок Айнаш дайыма ушул ыкма менен жеңишке жетчү. Бүгүн кандай болот экенин көрөбүз. Қойшы, geçip koç. Караңызчы, кереге. Шамбет мырза өзүнүн утулуп сезип баштады. Шамбет мырза утуларын сезген, ошондон допингден колдонуп келген. Караңыздарчы, Айнашка жардамчы болуп машыктыруучусу чыгып келет. Машыктыруучусу Майра Шапа келди. Кебетесін қарап қой. Дағы телтейіп мас келді ме мұның? Два раз это же беспредел. Беспредел башталып кетти. Анткени Майра Шапа бул таймашта азыр өзүнүн аябай жакшы жардамын көрсөтмөкчү. Қырғызстанның заводының барын жылжырғатмай болды. Керели еш келемez. Tap geldim de, ay tapkanımda bir maldayım görsakçı dedi. Не дебечүбүз, Майра Шапа деген өзү профессионал. Буга чейин 37 жыл бою ушундай Elices Ermuştaşка катышып, ар дайым нокаут менен жеңип келген. Böyle tom karıp, haydom karıp, gelet kasıp, ölügündü göreyim, suatçıday vurulgan. Kebetesin kara. Бара келди Бали. Мына бул таймаштагы буга чейинки болгон таймаштардай Шамбеттин жеңилүү ызасы менен Матч реванш болгон жок. Шамбет жеңилди. Ал эми сиздер менен бүгүн ушул матч бою мынакей Мсье Чике Жана Мсье Актан болду. Барыңыздарга чоң рахмат. Биздин кородон кайра кезигишкенче биз менен болуңуздар. Silerimle oturasınlar, kulak değilip koyup. Kılarga işin yok bu ya. Çok al kıları. Timele var, serial görüp kalsın.